Pa upravo zavisno od, naravno, države koje se nalaze. Konkretno, vi ste sad rekli za Hrvatsku i može se reći da zaista tu postoji jedna institucionalna i diskriminacija, ali pre svega diskriminacija u hrvatskom društvu prema srpskom korpusu. Samo kad vidite sve ono što se dešavalo Srbima u Hrvatskoj u posljednjih 30 godina, ne zaboravite da su Srbi u Hrvatskoj jedno autohtono stanovništvo koje na tim vekovima, koje na tim teritorijama živjelo oko 5 vekova, koji su bili oduvek većina i na području Korduna, Banije, Like, Severne Dalmacije, Slavonije, da je taj narod proživeo, može se slobodno reći, 2 genocida posljednjih 80 godina. Onaj prvi za vreme Drugog svjetskog rata između 1941. i 1945. kada je po procenama samo na teritoriji onog dela koje je kontrolisala NDH, koje danas predstavlja Republika Hrvatska, stradalo blizu 750.000 Srba, a zatim i onda 90. godina kada je taj preostatak srpskog naroda koji je preživeo genocid u Drugom svjetskom ratu proteran najčešće slučaj sa svojih ognjišta, pre svega u onim ratnim operacijama Bljesak i Oluja. Mnogo je njih, naravno, su izgubili živote u tim ratnim okršajima, ali opet kao i civilne žrtve 1991. kada je krenula ta nova hrvatska nacionalistička retorika. Ali posle svega i tih ratnih dešavanja opet imamo blizu 280.000 Srba u Hrvatskoj koji dalje žive u toj državi, a koji ne mogu da ostvare svoja osnovna prava. A to je pre svega pravo na povratak, dakle sva ona sredine gdje su Srbi živeli pre rata 90. godina ostalo su pusta. Hrvatska država tamo namerno ne želi da ulaže niti da pravi ekonomski ambijent kako bi tamo uopšte ljudi mogli normalno da žive, normalno da rade, normalno da se zapošljavaju. Tačno je da postoje politički predstavnici Srba koji se nalaze u Saboru, koji su deo hrvatske vlade, ali nažalost oni, vidi se po njihovim rezultatima, nisu učinili ništa za srpski narod i pitanje uopšte da li oni nešto u takvoj atmosferi mogu i da naprave. Jer sama Hrvatska država jednostavno želi, a takve su demografske procene, da i ovih nekih 3,5% sada Srba koji žive u Hrvatskoj, da će, nažalost, u sljedećih 10 do 20 godina i dalje padati. I još neke samo informacije zbog čega su Srbi u Hrvatskoj možda i najugroženiji deo srpskog naroda. Još i dalje mnoge porušene kuće, domovi, imovina nije obeštećena. Dakle, procena je da su šteta oko 50 milijardi dolara samo naneta Srbima, krajišnicima od strane Hrvatske vojske u onim njihovim takozvanim oslobodilačkim operacijama, ali u stvari operacijama protjerivanja srpskog naroda, ali dobrim delom i danas penzioneri koji su izbjegli iz Krajine ne mogu da imaju pravo na penzije koje su ostvarili pre samog rata. Mnogi se dalje nalaze na nekim lažnim poternicama, tako da zaista u narednom periodu taj deo srpskog naroda koji živi u Hrvatskoj će se suočiti dalje sa veoma teškim pritiscima i teškim uslovima života u toj zemlji. Sad, postoji li uopšte neka nada da se ti ljudi obeštete koji su ostali bez kuća i slično? Pa bilo nekoliko pokušaja. Eto, mislim da je pre 2 godine čak i sud u Čikagu bio presudio u korist Udruženja Srba Krajišnika koji su na svoju ruku podnijeli tužbu protiv tada u stvari američke jedne firme koja je savjetovala hrvatsku vojsku kako da izvede operaciju Oluja. Tražilo se veliko obeštećenje, to je bilo u milionima, mislim i u 100 milionima evra koliko je traženo obeštećenje za Srbe Krajišnike. Međutim, desilo se, još i dalje bilo pitanje da li je trebalo to da se uradi, dogovor van sudska, dakle, poravnjanje, gde su to Udruženje Srba Krajišnika dobilo samo nekoliko miliona evra, što je zaista mala cifra da može da se vrati stotinama hiljada krajiških Srba koji su izgubili sve što su do tada imali. Nažalost, pitanje je da li će oni moći da se obeštete, s obzirom da međunarodna zajednica dobrim delom smatra da je Oluja bila legitimna vojna akcija, da je hrvatska vojska imala pravo to da uradi, da jednostavno protera taj narod i naravno u toj akciji mnoge imovina je bila nastradala, odnosno bila oštećena, porušena i tako dalje, ali opet moramo i da priznamo da su i mnoga imovine kuće krajiških Srba
bile obnovljene, ali isključivo zato što je to bio uslov Europske unije prema Hrvatskoj kada je ona postala članica te zajednice 2013. godine. Sad dolazimo do jednog trenutka, kaže da se vrši nasilna asimilacija Srba. Dakle, imamo veliki broj Srba koji se sada izjašnjavaju kao Hrvati, kažu da su pravoslavne vere ili uopšte i ne govore svoju veroispovest. Na koji način i kojim metodama država Srbija može to da spreči ili zaustavi? Pa pre svega ne treba toliko osuđivati te ljude koji poprime hrvatski mentalitet, odnosno se jednostavno utope u hrvatski nacionalni korpus. Opet tim ljudima je najbitnije da normalno žive. Dakle, opet razlika je i u samim regionima unutar Hrvatske države, mnogo ipak Srbi lakše žive i mogu da se izjašnjavaju kao Srbi. Mislim na one pripadnike srpskog naroda koji, na primjer, žive u Istri i Rijeci, koje su mnogo tolerantnije sredine nego što je to, na primjer, Dalmacija, Slavonija ili neki dinarski krajevi. Međutim, kao što ste rekli, upravo tačno, Srbija je matična zemlja srpskog naroda koja mora da učini sve da bi se taj proces zaustavio. Dakle, interes je Srbije da se sačuva srpski nacionalni korpus na područjima gde su Srbi živeli u Hrvatskoj, a to može jednostavno kroz jednu nacionalnu strategiju koja podrazumeva ulaganje u nacionalne organizacije Srba u Hrvatskoj, da oni imaju uslove da brinu o svojoj kulturi, tradiciji, istoriji, da imaju pravo da posećuju Srbiju, da razmenjuju mišljenje sa svojim, naravno, sunarodnicima u nekim drugim državama i da Srbija i ekonomski pomogne Srbima koji žive u Hrvatskoj ili hoće da se vrate, da jednostavno mogu i sami da se zapošljavaju kroz mala srednja preduzeća. To je, na primjer, Mađarska jako dobro uradila kada je dala bespovratne kredite mađarskim nacionalnim pripadnicima koji žive na teritoriji Vojvodine, ali takođe i podržava njihove kulturne organizacije. Dakle, to treba da bude najviša moguća obaveza Srbije kako bi se sačuvao taj srpski identitet u tim krajevima.